Niyazi kuba kalomthembu kubani noThembu Mkhwebana lo igama lami mina ngalisebenzela akulona isale ligqwela amasikristo kuse Fabian wemadoda athi ngiambassador amanzi njengofish ngingakho ngisonka nje aphila South Africa awuswenkane lo bhuti wabilo swenkathi waphunyelwa ifa bafika melvahle iwasha mali ixhophu liyabiza nalo mama ibamba bidiyeke Biyela mfowethu ngifuna ukubuya la bhuti wami kule ndaba yokuthukana mfowethu since siphume emakhaya bhuti wami uyazi ukuthi ekhaya kunabazali kunabafowenu ngifuna ukuzwa kahle le ndaba ukuthi ifika kanjani kubazali lento ngoba uthola ukuthi abayazi into esiyenza la eThekwini and kunomuntu ozoqhamuka ayikubeke kabi then uma usuyafika ekhaya uthola ukuthi igama lakho seliliwe mhlawumbe ekhaya bakuthatha kanjani kule mpilo mfowethu ephile kana abayizwayo ngicabanga ukuthi kunzima kumzali ukuthi ekwamukele konke okushiwo abantu yize ngangazi ngiphila kanjani la eThekwini senza ini kodwa sekumbala kangakwazi ngami sekumbala kangakwazi ngami ngoba igama mfuthu lihambe kakhulu ayikho into emfihle ngiyenzayo ekhaya bayazi khona quality ukuthi umzali eze ingane yakhe ikhuluma emsakazweni kuyinto enkulu le kunawo umehluko ukuthi shuthi quality akafani nezinye ingane ezikhona la emphakathini ize emakhaya umzali wakho usuke kuzala ngqo ukuthatha kube into encane yena leyo nto leyo engazi kwakhe lizithe ingakanani so dithami kuvela ama video athi quality uyathuka la basekhaya bangilandela emumva abancane leyo nto leyo ibuka ifamily yonke yakithi uma ngathi uyabheka kukancane ungibona ngiposta ikhaya lakithi maswe network ireason ke yalokho lapha ekhaya alikhifa kukhona thina lapha ekhaya alikhifa ngobiyela yithina esibadala umama ubaba ifana nezumama ithina konke okwabiyela okusekhala ngiphuma khona sikubuilda kusuka phansi kuyaphezulu asiqhubeki la kwagcinwe khona okay ngiyeke kwabiyela ekhaya umama kwamcineka la ngixile khona kakhulu sikubuilda kusuka phansi kuyaphezulu akukho esithi siqhuba la wagcina khona ubani ne lokho sikwenza ngokuhlanganyela sile family isisingebanganani angifuni ukuthi ngiliqhamise phambili igama lami kulezi zinto efana lezo kunzima ukuthi yonke into eyenzeka egcina sekhaya mina ngiyithathe ngixishe kuma-social network abantu basekhaya angikwazi ama feeling abo bashesha kangakanani ukuzwela mhlawumbe mina lokho esengikwenza indima ngibasangene ngakho ngizothatha umzuzu ngixishe kuma-social network abantu bebone iphutha elincane mawudumile into enawo kakhulu ngawe esuke iyimbi umuntu ethuke family yonke yabiyela yamcine ne so dithambe ithuka family lakithi kuzula kubantu basekhaya abangafani nami abangakujwayela ukuthuka beyithathele phezulu bekuseshe beze bekuthola wena usuwathi uthuka lapho so it better ukuthi nishuthe into leyo ebhekene nami ngqo engashuthi le eyakithi ngishuthe okwami mangishuthi imoto ngishuthe imoto yami mangishuthi impahla zami yonke engenza ngithi yami noma wathi uyangithuka leyo nto leyo iza kumina kuphela akuyonto yefamily le kunzima ukuthuka ifamily kunokuthuka umuntu oyedwa because lo muntu umthuka ukujwayela level ukuthuka ne mawuthuka ifamily ayingena endabeni zama-social media ifamily yakithi ayinandaba social media abazinakwazi wena masuthuka ifamily wakabiyela usukusufuna izandla ngoba umuntu enibhekene naye mina yize ngilwiza impilo engingazazi angiphenduli bafu umuntu osongithuka ngibhala message apha ngithi anguphendula umquba bengibhale ngapha nangapha abalandeli bakithi bethi quality nangu sibanibani uthi kuwe ngithi phela nguphendula umquba uma ufuna ukuthi ukulwisana nami usukubhekene ne challenge usukubhekene nengwadla uyabo nje ngihlele ekhaya nje manje yabo
i-Brentwood iskipha lesi ngisixobela Brentwood le bafu i-Brentwood le ijazi leli ungazi ukuthi laba prophet i-Brentwood le futhi Brentwood babukele iBrent ayikayona phela futhi uyayibona uBrentwood lo yebo so mfowethu ngizama ukuveza umuntu ukuthi mawufuna ukulwa nami kumele ucabange ukuthi ngizomkhona ngani uquality ngoba mina nomboni sikanje ukubethwa esikoleni kwagijinywa nje ngangakwazi ukugwaza lo mfowethu ukuthi ungigijimela lapha ngizokhola ngoba ngikhathele mina ngeze ngifuna yabo ngangenza accounting esikoleni ngifunda ngiyababonga uthisha bami sasithi sibasibalisa imali ngesikwazi ukuthi siphathe ngelinye ilanga mina ngedwa sakwazi ukuphuma phambili ngithi ebafundini engifunda nabo le mali engangiyibala kwa accounting nayi mayise ngiyiphethe yebo yikho ize ngingikwazi ukuthi yonke interview enginayo ngilokho ngiveza imali no angihambi ngesitayile sodwa bafu ngizwa kahle Biyela